Hello, Mzanze Gossip Girl. This is a young woman from Lewachomu, Zone A, whose story is honestly heartbreaking. She was adopted at a young age, and when she turned 18 years old, she inherited more than R1 million. Sadly, according to her version of the story, the money was spent by her foster parents, leaving her with absolutely nothing. Today, she is living alone, o renta ko rumu. She is stranded, she is struggling emotionally, like it's really sad. I wish like she could get her big break because on social media she has the numbers, but she's just going about it the wrong way. Das kampana tla so guys nna ka dula ka tronkong ka dula. Ya tswa ka dula ka tronko lena. Ke gatishe menwana for motho e leng gore o jere tšhelete ka 400k ka moka sa disile kana sa ge le mmagenta sa terekele kolo ya le bana ba gaga ba sa tsena private ba tsena kolo tša malambane tše ka dula ka tronkong tene ke tšwa ko malepisi tshwantse ke tsena ga kwa lepokising le ke seke gore go diagetše gore we ke strapa motho au ba re bona ba tropa case ka gore lebaka la gore ne ba tšhaba gore nnete e tlo tswa ba ba tropa case ka rena tshwantse ke ntšhe nnete ba e tropa gore ke se ka ba ka bolela ntongwe le ngwe kwa fetsa motho gona o tlo ntlela ka maseba ga ntšhatše a mpona mo tseleng wa ntopa maseba ba tseba after ba tlo go batla go fetsa ba maka pele motho papa ka be ba tlo gore e be ya dilo mengwanyeng teng e ba tšela ka toilet ke re bentse sa ka moka batho ka toilet ke roba la ke dia ba ntšhele la ba ba abuse e bile seng ganyane le ke lotse ke mo pulong ba ka a ke gore ke senya bane bara a di fete gore ke sa no ai Excuse. So, excuse. Could you excuse? How strong again? Excuse. Thank you. Excuse. a ke lotse ntaba a ke re ke le butse story sa ditšhelete tšaka jale go bele le ngwe a last year a ke re motho kana duele girlfriend ya so a duele girlfriend ya sometimes re lwa a fela mpotse gore ya wena o tla swana ke lo tse ba go direng tsona ka mo a re na tšhelete tša gore a di ja mo o se ka bona bana ka difference gore di tšoke ditšhelete ke tša gago botho go a sana selo ja tšhelete ya gago mo ga o ka se motse serious ka re mme botho ya go nkgopiša ka ditrauma tšela tšena go tšela ambile a tšengwe a nora dutša re khutšo a le ka more a re khutšo mo ga dibetlamo a kare tsena fetša mokin kaya a re tšhelete tša go dieng tsona wa nšokiša ga botsana botho ya gago o ja tšhelete tša gago wona re tšhelete re ja mo re tša kae botho ya gago a sana selo o ja tšhelete tša gago ka moka ga tsona a senke ba go fa selo nna ka ra wona tšhelete tša ka sale ke di go tša 2023 a re gomme go netse dingwe ba di releasitše yena le mmane yago lawyer e leng gore nna ke itsebela founung ka call ambile ba tla ba hlalana a tla mpotša re khutso tsa ma police station di se go boso go bo ye small claim court ambile ka ra wa re ke ga magistrate ke botšiše something ambile ka ga magistrate it's no ga magistrate ka mmotša story se ka moka gore go diagalang le tšhelete tša 2023 this and that a re shapo ke mmile ke mmeletše idea ko bang ka mmeletše yona a ntšhekela a re khutše ke kana ke mang ka re khutše ke kana ke nna a re last year go tšwele 97,000 a kere toropong polokwane a kere a re thato ke kana ke mang ka re ke botiaka a re 97,000 e nngwe tšwele gape ke a gago le botiago 7,000 ye one ke yaka 7,000 ke ya botiago a re William ke kana ke mang ka re ke papaka a re 200,000 e tšwele a senke ba mpha selo kore ba jele le tšhentšhi tšaka o re tšhwetše hlakane ke 300 and something tao ba kere e hlakane ke 300 and something tao a senke ba mpha selo sharp ka ga be go ne koletse 2 a kere kole ya wane buta ka o itšere a driver ba e utswa fetša maphodisa le yena ba e kgotša kae a makimo maolo ba ke kae
ka setlhogeng shapo buta ka e rekisa gana mo ba semphe le gona a kere go ba go shela Toyota ka mogae ya Risi grey a kere buta ka tlampha pampirishi e ngwadile go nga se mo fihle o na gana mpila ketso ke am report a ina bothata mara ke lo tla ndirileng tsona yes a kere ampocha pampiri if not so on advantage ke tla le file kudu ka mo ke skebe ya kwanna ke tla le file kudu ka mo o ka ntsha advantage re he ke bifile ke na skobo ke no montsho mara ka mo ke bulegile ntwe ya ka e bulegile fast ke tseba se go ntongwe le gore o ka ema mo wa rompesha ka sekgowa o tlo maka gore ke nna ke bolelang nne ibile le family ka market ka party ya mogatša gore he ena ke bolerisha di cousin tša Pretoria ba sa tshepe shapa re tlogele ntša sekgowa ke tlalefile kere shapo o teka pampirele e ngwadile gore ai khutše ke kana a kere ke admita gore a kere gore pampirela e ngwele koloi yela Toyota ba re keng ai khutše ke kana okay I agree gore Toyota 637 e ngwadiše ka maina thato ke kana kare ke re tla ka re motho a ba butuwe o tshwanetse ke ngwadiše koloi ka maina gago motho a ngala gana mo mahlong ke sa motša question a ngala a re vurr a tsamaya a gata koloi maina ka šala mphone la nroga manyaka he ka mane ba ngapeletša ke fa boteka nto before chat tše ba tlo di ntšha last day ke le go tšela ba ngapeletša gore ke ba fe ID ke gana nka fa ID mo le bana o le manyaka o bo advisor ke sa tla ke fa batho ID ka lebaka lore ba nyela ba ka di e bantšhetše tšhelete so ga nyela le ngapeletša ke le fe ID so nomoro advisor la o mphileng yona o santse ke se ka e šomiša ke e šomiša ke gana wena ka ID judge ka gana ka ikole ya ngwala ka maina gage ditšhelete di a tswa ba mpha leranta ga kwa shapo le nngwe ene ke ba reng ke saene gore ngwale ka maina botaka ke gane go e saena ke le gare ke putugatša ko ke kgotša maphepha kole ele e ngwele ka maina botaka ngwele ka maina gage he na wala na go botsengola a ke safe ke no ba ke dudiša ke taba go nore ga ona mo nka yang mara he ba tlo nkhile nna ke na le feeling ya gore